Hakajinya lenti ke Synjuk ki Rangbah kur ke Beriu henyo terap nadu balasang ya ka House 6 Arajar khat khandai na ke jing tmu ban su thiet sha borok ki dong bat ki than hakaleng keri khasi jan tia na ke benta ban pen khlan ya ka Longkur Longjait bat ban la ban Teh-Song bat ban pen khlan ru ki dorbar kur beper hakani ka kenti hakajinya lam uba RL kharpran komu president hak arpo tri unai tung Araja arpusau lapen skam ya ki nongkit kam ke Synjuk ki Rangbah kur Ribhoi district. Ya kejing lang lapun long ying dorbar ke senong Yomau long Ribhoi district ke belai don lang ru dau noi sat an balarang ba ke jela uba Erwin ki sutnga ki noi lam bapura jongani ke Synjuk ki kentup ya arngut ki advisor ke tau ba donbok kimdet beruba plasters im uba RR makdo kumu president uba coming mersing beruba Chandra nongse kum ki vice president uba Rudolf Bon Makri kumu secretary na lor ki weipat. Jawab tak kawasya. Kanyang Donkam kebahatu kata ban Teh-Song ya ki Longkur Longjait nak benta mentim di Jaidbynriew nang bagiti ki stur ke bangi jule. But hari boy ku mengalawang mene mar bangi kle tan gani dinga song mau begun narum nang gewan ne basngram batnar boy berwa ni kham apan le tiga apa ini? Aku tinggal di bati, tinggal Longkur Longjait. Mar batang lapak lah ka, sim Longkur Longjait, lapak lah kita Jaidbynriew. Good question. Kajing kerpa jemi kenong yalam kalong. Na kebenta kabah kamlian kacong ai kacong riti gustur kanek kaneka riti gustur kujungi ni kerpa jadi lur baro don kita berkur kur kujungi bat bukinnya snok tilang bat kaneka central budi kujungi lang bak Ribhoi district. Bat ngingin sekian made lang bajong kata nginla ya kaban Wanra ya ka Jaidbynriew ke bak kuy dan ke bak kampus tak jumlah salah. Di mentan bastang ya ka arja ka tundai itu mentangi la paksa. Jadi distrik beberapa man komisi dekam juga. Tapi ke respon. Kat sebagai lagi ke respon ke bak soal kan mendan ya Synjuk ke bak beri banyak soalan tak satu. Jadi kita bilang jongi ke Synjuk lagi jeng trilang bat kai THDC mentangi kita. Macam mana kami kalau aku lagi ni London kita sebut di jong coba don beriak banam long pakar banyak ban simkur simjat tentang lagi khar ki kam jai si ini kalau kangal mana nang pelong ani kat London itu mentari dan pun diberi kebat sim kabu ba dalam lagi pas pelong ani London selalu itu lebih tapi juga mat mereka jadi sebut nomor dari sisi dia dengan mentari pelong mentari pun kelak dan aja cepat dan aja kimi jadi kita itu subit juga di melawan kami jadi telah pas ambil kita sudah bikin dot untuk sudah di cross untuk berjalan jadi lain saya di dapat ikut berapa ada mentah ke penggal nilai riset di dalam lomba pun ikut cuma 4 long well organized dan tentu bagi long well organized pada kesal body hampir how unit mereka berkira ya dari bayi itu dan bentan dan central body orang ni dorba kur itu kita bentan kita bersama well organized kawan tersebut yang kalau itu kon ba iet ngiju shajing ba man la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi mai ngiju ba mi kini kiju kijing ba man la kasngi bale kene kajing kelimenta kato ka dukan ration bapen yai uba raju uya tho yanga Ray man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini kijing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kemut ngidan yuk kau 45 pabyang babat ngi. Mai, uniu kau tu bai biang ba.
Pitharai barok kin bang ban ba mi uni. ควรกา fortification จงขาวกันนุ่มขตาอยากจิงมาดบักจิงลองจิงมันจงขาว Mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. อมได้ควรอมดันจิงเพรลาดาเดฮักรุกอมบุนี่รุกอมเช็ดกุมบาฟีจุเช็ดอยู่ขาวบาฟิเทียนกุมจูรุละเช็ดยาอุนเนียวขาว Okum ta. เตียควรกะจิงบ้ามบาไอกะกอดกะเขียบัดกะบาไอบอริกะเม็ดกะพาดบัดกะบอรประคัดจุงีฮัตโตดังดันกะจิงบ้ามบาคำบาบันยาอุนเนีย Hoit mai fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shapi Lingbah Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya